من دیگه ویدیو یگان چی نمیکنم بخاطر که میبرم میجیم مردم هزار آمد که ما را خط کن تماشا کنیم پناه تو بردو من دیگه ویدیو بخاطر نمیکنم مشهدی پدرم عشق ریخته یک قدر با آرزوام رسیدیم لیکن دیر رسیدیم. салому алайкум омакаса бардорҷонои азиз, хуш омадед дар канали хидмон ҷовиди сипсияк. Бардорҷонои азиз, як камтар суҳбат карда мерем. ҳози сафаро ака ҳоҷиён салому алайкум я бор дига хайр хуш омадӣ. ҳози сафаро ака ба киҷоай? насиб боша тарафи Қурғонтепа. Ма ҳамин ҳоҷида як савол боз ҳоҷиҷон мара как хеле ҷура как рафиқ оз принимат накарда вақте ман савол мекунам ку фақат как медони как мухлис не мисол как мухлис принимат бика нигоҳ кина савол ҳамия ки чӣ ба ту шавам боша рӯзам боша мехези ай ҳамеҷа дига ҷо мерави видео кунӣ ин ҳози нигоҳ гоз химон агар хато накунам видео кунӣ Қурғон рафтесем дар ҳамишави мерем месем саҳар видео мекунем бо миёем обратно бо ма аҳамияти додагӣ мехези клуб мерай мехе ховалинг мерай сабабиш дар чия ки дар иҷо намекунӣ ва дига ҷода мерай ки дост гап ака як гап мегунда тоҷикистони мо бисёр як давлати ҳастанд ки манзараҳое дорад ки нотакрора ба ҳастанд одамое ки мисол видеота нигоҳ мекунанд суханта нигоҳ мекунанд бо одамое ҳастанд ки ҳамун локатсия гуфт ҳамун ғоли пуштша ҳамун пушта нигоҳ мекунанд чӣ манзара мисол мерам як ҷое мерам ки як кӯҳай мисол тарафи балҷивона ҳаматон медонед ки кӯҳай намуҷад як сёнка мекунӣ ҳам метавон мардамда интерес неай ман ки мисол тавсияам бигем на тавсия метавонем ки бигза сайр кунанд гуфтам бигардан ям айда тамошо кунанд ки ҳам тоҷикистонам ҷо дора мақсад ай ки бахшиш дар пеши гапат мақсади гапат дар ай ки ай дига давлатҳорам то ҷое ки ман медонам тра просмотрот дар инстаграм бисёри бадай уже почти ҳама видеоҳо миллионан любое видеорам бикунӣ ай 500 000 боло ай ана бисёри одамо ай дига давлат тамошо мекунанд ман фикр мекунам сабабиш ҳамин ай ки ҳамон одамое ки ай дига давлатро тамошо мекунанд тра мебинанд ҳам гапзанита ҳам бо мебинанд ки тоҷикистон чӣ хел манзараҳои зебо доранд ин сабаб мешавад ки ба мисли туристо бори биёянд тамошо бикунанд биёянд ҳамуҷоро ё айнӣ ё масҷои кӯҳӣ ё ки клуб ё ховалинг ё қирғанаш ҳар як ҷой боша ҳар як мисол як манзараи ҳамуҷара ма дар навор мебарам бисёр хуба шукрона худо давлати тинҷи ором мерем бо мезанем ҳоҷиён як саволи дига ҳамия ки бисёриҳо мара мепурсад ростига ба ҳамин савола меган ҳамин ҳоҷӣ дар киҷо таваллуд шудагиай мара бародари азизи ма бошӣ падарам зодаи ноҳияи ховалингай баъд ки меяд дар клуб калон мешад ман худам дар клуб таваллуд шудам ҷамоати худоё раҷабов деҳаи пишони мубайн меган ҳама медона уҷара унҷа таваллуд шудам хай омадем дар шаҳр зиндаги кардем улак таваллуд шудем обем дига ҳамин ҷо мем зиндаги кем на шукрона парвардигор ҳозир истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи тургенов беҳтарин бахто ман як чиза ҳамин фаҳмидам ки тра мухлисот бисёрш калонсолай бисёрш модароай бисёрш падароай мақсад хеле одамое ки синни солошон хеле то ҷои миёна ҳастанд мисол синни солҳои хидмотда кам тамошо мекунанд бисёрш калоно тамошо мекунанд ҳамхелай ҳаки бародари азиз ман мега ки сухан донистагу то душро душман нагардонизӣ ҳарфи бетаҳаммул ошно бегона мегардад мисол ака ҷои хеле ки суханое ки ман мегӯм мисол шеърое ки ман мегӯм ҳам шеъро ҳам шоирон наштаганд дорем ай худона менависем шукронаи худо қофияҳоша ширин мекунем ки мисол ҷа ҳастанд ҳози навори тра мумкин тамошо кунанд маҳаллии мо бошанд мисол ягон алочи морӣ бошанд ака ин хеле бародари азизи ма ки суханое ки мо мегем мисол таъсиркунанда бисёри айҷияти мисол ай зиндагӣ ҳар як шахс гузаштаги калонсоло бисёртар дарк мекунанд ман агар гапа ростиш агар 100 одам 200 одами мефаҳмидаги обуначӣ дошта бошам ки мара бифаҳмам то ҳамун гапи загӣ мара бифаҳмам мисол ман насиҳат намекунам ман просто сухан ман танҳо сухан мекунам дар баҷо ман ҳеҷ каса насиҳат карда намехоҳам барое ки
در کارش کار نیست. من برای آدی هر کس خودش و این سخنایی که من میزنم انشالله به امر خدا که تاثیر بخشه. یگان ذره من وار کردی نوارا را تماشا میکنم از کودکان برو اومدن همین شعرهای من را میگن من ای چی خرسند میشم مثال همین هم سبب شد که همین یک شعر ده شعر همون کودک اذیت کرده گه بخشیش تلفن زمان زدستم. بعد یک چیز دیگه حاجی جان که این سوال که بسیاری ها میپرسنده من گفتم در که مخلص یگان جان میخونی نمیخونی اوزی دیگرش ایه که این حال اویلدار هستی یا که نیستی؟ اگه توی داشتم دیگر توی داشتم هم اتون بدونه به امری پروردگار یا توی میشود ولی اویلدار نیست میشود. من هم خشم فهمیدم که توی بنزدیکی توی بنزدیکی لطفلاش آمده بهترین بخدا همین جده بسیاریاشا من فکر میکنم که مادرها رو هم بسیار تماشا میکنن. میتونی که یک شعر در برای مادرها بود برای مادر برای که غریبا هستن تماشا میکنن ای وطن دوران مادرهاشون بسیار یاد میکنن. من خیلی در غریبی کلام جگل میدونم که چی خیلی میگه ای آچه جان جهان برت فدا ای آچه جان جهان برت فدا عجب شرین ای نام آچه به زبان و میشید که نمیشید امزی آچه جدا باور که یک دولت آچه داری بر شاه و گدا. زور آمد جانه که یک سوال دیگه که ای همه روزی خرسندید در همین حیات کدام روز بود؟ ای همه روزی خرسندید خوبه ای همه روزی خرسندید ای همه روزی خرسندترین همه روز بود که همون روز آمدگیه یا که آلی میوید؟ باید بیاید اگه مقصدی یه مقصد دارم در زندگیم یه مقصد اما مقصدم در برسم من اگه در برنامه گفتن نمیخوام مقصد من خودت میدونی و مقصدی مرا نکی من یه آرزو دارم اما آرزوم برسه اما من یک آرزو دارم همین آرزویی که مهنتم همه تلاشم برای همین آرزو من شما میرسه آرزو عملی بشه وقتی داشته بس میکنی من دیگه ویدیو یگون چی نمیکنم بخدا که میبرم میجیم مردم هزار عمل که ما را خط کنیم تماشا کنیم پناه تو بخدا من دیگه ویدیو بخدا نمیکنم من قسم خوردم برای همون مقصدم تلاش دارم. بعد تو در جا گفتی که مثال همه روزی خرسندترین اگه هم دوره که هم نه داخل شده سبیم پیامک میوید که شما به طریق رایگان داخل شدید همین روزم روزی فراموش نشده با خاطری که مثال مشفید پدرم عشق ریخته یک قدر کیف کرد که من گذاشتم با سعودی خودت گذاشتم در شادی ما و تم باور که خرسند شید این روز فراموش نمیکنم بخدا انا که ای همه روزی زیقید خداوند ازیقی پناه بوده بگو خداوند ازیقی پناه بوده این حیات های دنیا زندگی پستی و بلندی داره. روزایش میشه که زیق میشه روزایش میشه دل مونده میشه روزایش میشه که واپشه داشته ویدیو کردن نمیفورد نه که ای همه روزی زیقید در همین حیات چی بود کدام روز بود ای همه روزی زیقید این همین پاس دازی من نمیکنم میگه چی باید تیز اومدی انا ای همه روزی زیقید بارداری من خداوند اولش حقیقی پناه بوده انسان در زندگی همین در اطرافش چرا هر یک میمونه که همین 70% تربیه رخمون همین جامعه یاد میگیریم میشه 15% شویده 15% مگه 70% جامعه نزدیکو تا وقتی های دست میتی که این باور که روز چون میشه نزدیک تا آدمی نزدیک تا چخیلی همین چی میدونیم تقوی امکه یا که بابا مومای یا جوره یا که یکون چیزی نه آدمی نزدیک در دست میتی من شروعانه الله خدا نه روز پناه بتاو لیک ولی باید چیز هم میگمود همینجا همین برنامه بیایا میگم شروعانه الله ما که توی را چی ارزو کهیم با ارزومون رسیدیم عذاب کشیدیم مهنت کشیدیم با ارزومون رسیدیم
лекин дер расидем. Дер расидем. ва то ба ин рӯзора расидан хеле ай наздикора ай дастоди ма зиғ мешама да як ҳолат мара ма доштига бобом шоҳид буд ма орзу доштам ки бобом як бор бубина худо раҳматш кунам мегуфт ки ҳамин бачаи ма журналист мешавад ин бачаи ма гарини журналист мешавад бобом охири буд ман орзум ҳамин як орзу доштам ки ҳамин бобом як бор бубина бачааш кати кӯча мисол нашер мега суруд мега кош ки ҳамин бобом як бор медид хай худоан раҳматш кунам лекин иншоалло ба ҳамин худо ма васият ӯро ба ҷо овардам мегӯ ҳамин бачата журналист шав ман гарини бобома дӯст медорам ба номи худо барое ки хай худат ҳам медонӣ зебо аймада хушӣ мешавад беҳтарин ба худо беҳтарин акази худованд аки соҳ саломат барем бирасем уҷа ними раҳ дарасидем инаву аки насиб барем видео дар бораи чӣ мешавад видео дар бораи модар беҳтарин видео дар бораи модар барои ғарибо чӣ гуфтанӣ барое ки бисёр шама ин ҳамин сайтира проверка мекунам 90% ки одамое ки тамошо мекунанд ай ғарибиян ай қазоқистонанд ай ҳамун тарафҳои россиянд ана ҳамон бародарои ғариб ман худам рӯзи ғарибиро ай сар гузарондагиам агар шиками сер боша телефонаки пеши пеш дошта бошӣ ҳама чизи 100% боша лек ҳамин як тавақ нуне ки падар модар мехӯрад да ҳамун сари тавақ насти ҳамиш гандае ё ки тобак ҳам худо худо рӯзи бада наёра соат 2 шава занг мезана мега атад мурд ё чад мурд ё додарат мурд ту даоҷа нестӣ баъд чӣ гуфтаем ғарибо парвардигор дар ҳар як ҷое бошин обод бошин ман ва аллоҳ қасам ҳамата дӯст медорам ман рӯзора ай сарам гузарондагиам ҷоидам гузарондаги ун мулки бегона ба номи парвардигор ягон кас чашми дидан та надорам ман медонам едини ҳамин падар модараш да дора ки та кай биёед дигар тамом фарзанди падар ана бародарои ғариби ман дуогӯем ки худованд соҳ саломат бошен дар мулки ғариб тез ба тоҷикистона ба пеши фарзандои падар ба пеши падар модар биёратон бо ҳам як сари тавақда бо ҳамроҳи хонагиҳо бишинӣ як ноланун бихӯрӣ баъд бигӯи дар нумр бомрам парвардигор ки гуфти ҳамин шеър мегӯяд сарчишмаи боғи булбулонай ватанам хушбоду ҳавои бӯстонай ватанам охир як бори дигар бод баравар ватанам дил пора кунам ёди ғарибӣ накунем беҳтарин ба худо беҳтарин як чизи дига ки ба наздики худат хайра бо хушуктар медоӣ ба наздики кино мебурорем ба наздики роликҳои тарбиявӣ бисёр мешава ҳама ҳамин дар ютуб мешава ана хоҳиш ай ҳамин бародарое ки тамошо кардаи сайт дар чи ай ки ҳамин сайда подписатсия бикунанд ки то ки ҳамун сабшестаи мо ҳуй бишава ки шутоби мо ҳамин видеомона битонем ки пахтам дар ба як мисол инами як видео мекунӣ як чӣ мекунӣ мисол дар ҳамин саҳифаҳои интернетӣ мисол як ролика мепартои аки бародарои азизи ман дастгирӣ ба хотӣ мега ки мо дар ҳар як фикри шумо дар кора мисол як кас мега ака давом тез ура як кас не як кас мефаҳма бо ҳастаи одамош ки чо мекунӣ 19 сол аташа гӯш накард тра гӯш мекунам хеле меганад бахудом хеле гапора меган шунавдаги неки аки ман неки одамои син солшон калон хай мешинем мега бачам бики кор ягон кори безеб нест бачам бики ягон майда бародари азиз дастгирӣ ки шумо вақте ки мо дастгирӣ ҳар яктатона мебинем мо да бовар кунем мотиватсия калона ва моро водор месоза ки мо бо айса пешравӣ кунем як дақиқа боша ягон соати боша ки як таби шуморо болида кунем ма бача ина дар соати 10 шаб хистем хити хирман рафтистем парваргоҳ сафар дем мута ва умеди ҷовиди баласк баъд як чизи дига ҳамира мепурсим дига ягон чиз намепурсим сара писдеста дастидем якқирганда ай чанд солагит мошинаи кина ёд гирифтагӣ то ҷое ман медонам ты мошина беад мақсад хеле ба ӯро бинӣ 300% ҳай мекунӣ ман када вақтиш тракторист будам мара қабидан белогер шӯхӣ мекунам рости гап ҳамун майдак мо хай ҳар кас ҳамин таърихи мақсад зиндагиша гузарондагия ман хидма ҳеҷ вақт кӣ будам мега гу кӣ будӣ кӣ шидӣ дар куҷо будӣ ба куҷо раздӣ бояд аёдат набурорӣ ман шукронаи худо ҳамун рӯзора ба ёд аёдам набуровардам дар ёд ман ҳамин мошин гуфти ба дараҷаи ҳавас доштам ҳамин мошинакинаки ба ман да тағай дукони дорум асани сен
با طلبه مکتب دارم چه با ماشین دار با می دیدم ماشین های میکن با من حواس میکرد من دچگو همین ماشین در حواس دادم پیریت مردم همین یک چرمچی را میگرفتم و های میکن بعد در نام پروردگار میگه گفت به هر کاری که همت بسته گرده اگر خوری بود گل دسته گرده بعد های کردم بعد تراکتور شما های که میخواد در همون خوشگی کامونالی کار که های کردم ماشین همین سینفی خدا درگون نگره سینفی 6 بودم سینفی 5 کنیکولش بود 6 میشیدم های همون چه نه سینفی 11 خیلی اولا یک فیگرای ما شخصا خودم این فیگرا میگم برای که من میخوام که فیگری تر بفهمم که نشد همین تما چیه فیگری تو سوال همیه کی همین نگفت ابدا خودم سوال نه سوال همیه کی هستای باز یک سوال خودتون برام ما هستای آدمایی که میگن که ای تو بلاگری بودایجا کار کردی مقصد دیگه در چیه که این مثال تو در همین سیستمی هستی که ویدیو میکنی ویدیو تبع تو میتونی که داخل پزولیت بکنی که برای درگون جای دیگه کار بکنی به غرض ای مقصد ویدیو کنی درگون جای دیگه برای کار بکنی اگه مگزین درگون چیده انا وقتی کار میکنی به من کردن ای بلاگر روی کار کردیستر من یک گپ میگم گوش کن مرا همه کسا میشون یک گپ میگم همین گپی مرا خود تو نبوری اولش همین نو بسته که یگون آدم یگون گناه میکنه که 100 نفر جمع شوه و همون را وزیرا با منگه ستوریش میکنن و این خیلی کرد او خیلی کرد ای 100 نفری همون آدم 10 نفری همون آدم بدرویه بروا پیش همون آدم گپ بزنه 10 نفرش که همون آدم کارت خطا همین تا بچم اصلاح که همون مردک همین کارا نمیکنه همین را اصلاح مثال نمیکنه ایسا 10 نفر اگر همون را اوگه که خداوند با یک بزرگیش یک گناه میکنه همون را میبخشه بنده کیه که برای بنده دیگر گوزن که تی خیلی تو خداوند حق داره دیگه یکون کس حق نداره که مثال دیدت خیلی دخالت کنه خداوند خودش پاچه خودش دیدسته خودش میدونه چکو کنه رزق هر یک بنده شد دو دسته برداد 100 نفر جمع شد این خیلی این بلوگره اینه ترک این هم کرد اگر مثال من بلوگرم 100% یکم وجود من کول کردم این او بلوگره بیرفته مثال شخصا من بدم همین سیتواسیون ده من تاکسی میزدم همه میدونن تا میدونی تاکسی میزدم گفتن بلوگره بی تاکسی زد گوش که برده زندگی من پیش نبری اوجی اگر ما بلوگری کنم والا خسم نیمش میگردن اگر زندگی شبیت بلوگریش پیش بودسته من صد باشم لوبای خیلی میگند برای همون میگن که بانم خود بگه پی مردم زندگی نکی والا یا وقت دیگر میگن نیم عمر رفته طول هم باید 96 رفته است برای همون بخدا قسم برای همون بهترین بهترین باردارجان عزیز هزار رحمت که با ما بوده تماشا کردین یکم چه گفته باشم عذر زیاد هم پادپیست سو لایک خاطر نبرین که همین چند نفرت که اگر پادپیست سو بکنین لایک دونن دمو پیروز میشه که ما کینومون بروریم کینوی تربیتیمون و ما میتونیم که ویدیوهای تربیتیمون در یوتیوب رو آوردن بکنیم هزار رحمتی که زنده و سربلند باشین خانواده باشین برادرای عزیزی ما هر جای باشین چی با تمام بیننده اگر اپا باشن اگر خواهر باشن اگر مادر باشن پدر باشن برادر باشن پروردگار ای همین الله مهربان آرزو میکنیم که بهترین نعمت نصیبتون بگردونن بیمارتون شفای عاجل بیشواتون پروردگار خوشبخت بگردونن بیزناتون خداوند زن بده پروردگار پدر و مادرتون همه وقت نگهبان باشه و سایه پدر و مادر ایسراتون دور نکنه و با مادر و پدر گفتنیدم پروردگار در پای فرزندتون خور نخلا خور الان نگهتون دوره زنده باشین باردار جان